New Trip Acik National Movement Riboy District hakakat atrik Julio Arja apply kalau bu jingmudoi hakmat u District Transport Officer DTO Riboy District hanong po persai ki katu kat ne gibrio ki balale kum ki dalal bat pan pisah ka dor ke bahe ne gibrio ki bakwa banyo license banyak kali. Presiden KHANM Riboy District uba Ajit Makri uloong makum keseng kalau yo pediang bun li ki jing ot jing nam na ki nong song snong kham tam ki bare ne gi jaka kham kondong halor ka dor ka bahe ka baki haban sio na ka bantawan yo iki license hakapor ka biang syaki dalal. Uniu nong elam uloong bagi nong song snong na ki jaka nong kondong ki saksim kabu hakini ki dalal namar ka jing sida ba ki jing bam tip jongki. Berkat begini ginong elam hakani ka siwan hakani ka office jongki DTO. Kajingwan jongi kalau halal ke komplain mengiyo dan dibabun di baik halal kajing apply ya ke license. Kidan ikat tu kan nengut ki rusun kabu, ki basim kabu ya ki beliau juga tip kawan nak kita pendong, kawan nak disol tujuh. Abajuan ban apply ya ke license. Kador kalau ke license yang boleh sebenarnya mendau. Kidan ki license ki boleh hadun diojar tip nak ke kedau. Nên kita kedau iwan hapo video bentuk yang video beliau ini saya. Abang ilayo ini saya video lah saya sepak tengkar kalon kabam tam nak kata ya balai pat habang dibeli tuan mana apply kalau license ka poi hadu 2000 saja tinggi kentiwi gitu dibeli ke besim kabu na galiam kasen wala da nilap inai dan batenge iki berkunjur ya gitu ba bawan mana apply license apa kuko mana apply license subhaban wan baik bentendu suayo video om berpunya seru senang mana berpunya itu dibeli ke besim kabu badan ha benti singking makin keli iki dapat itu baik warna dong kencrot lada pidon jongi badan apa kan yang berpoy apa kan yang berpoy jelas betul iki bat ka bakham sudi kalau mau penguat berjalan bentuk ke video na ko percaya pengalaman mana nganong yang sasin kador jong jing apply ka license ka data bisa sepak dekat lada don dibeli ke besim kabu iki sobha pentip yang ni berkunjur pentip video ngingin saleh kepada kamu boleh